Thatha ingoma evuthiwe sebenza kanje ivuthi ongathi si-1000 angazinyangiswa asenzeli ukuthi ngelindanga nje sesivele sangena kulamagawuni sasha sajuluka lapha nanu kamasi kwanqaba asenzeli lo angithi bazalwane senzela sifinyelele entweni kamoya ungavele uzosebenza wena usebenza ngesipiliyoni ngoba lento nginaminyaka emingaki abo 40 years baphelele ngiyenza in that regard sengafika umuntu uthole ngiyenza nje ngiyenze njengasuku zonke angikwazi ukwenza njalo ngoba ayinakusinikeza i-result olufunayo nolulandile nangelo muntu othi ma ngenza into zikamoya mamele ngikuphilise mandlela ethi kumele ufe kumele ngikubulala kukhona abantu okumele bafe ukuze abanye abantu bakhululeke ngokwendlela uNkulunkulu asidala ngayo wasinikeza umhlaba wathi philani kuwo abayiziphazama nabaphikisana nalokho kumele bafe. Ngizwa kwenye indawo eBhayibheli lenu nithi iBhayibheli lenu amna nenginalo noma ngaphila noma likhona uyabona nalo kunalapho ababesukile besihlasela abantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu bengafuni lutho ngabantwana bakho Israyeli. Ayi wena nje uphulula ubuso wena rosimini. Bezobela ukuthi Israyeli. Ngcono wena usungasho ukuthi umIsrayeli ngoba umhloshana nebala. Imagine mama nifika lapho sengithethe umIsrayeli umfana omnyama kanje umzukulu wamavuka avuka umIsrayeli ekuseni. Kuthiwa bathi mangabe sebesiyobahlasela labo bantu labo uNkulunkulu wanisa imvula kwaba nezigaqa zamafu
Uyabona le mvula ethi mayina inisa ama-ice pass yayibona. uNkulunkulu uyayinisa amatshanga ekhanda lakho shaqe kulikhala so lo muntu abafikanga bephlethu kuyabulala abantu baNkulunkulu bafa. Endleleni yento kuthiwa i-Exodus behamba esigangeni lapha sebephume eGibhithe ngalo. Sebelamba indlala kuthiwa bathi ayi ngabe lasibisela ngaloko faro besishisa izitina kodwa besisutha inyama sidla sishisa ngotshani. Wathi ma ebika lo okuthiwa nguMoses labangani beni laba abanganazibongo laba ovele uthole ubhale Moses, Matthew, Luka, asibongo Dwele. Bona la madoda la oMoses lawo bakhuluma noNkulunkulu wathi lapha abantu bakho lapha bazonquma la kudala kuthiwa ukukhandwa ngamatshe into ayisaba nje ukuthi bazomokoza umlomo lo imbokodo. Lapha abantu bakho lapha sebeqalile lapho kongathi baba nomvukela labantu babulewe endlala. Hayi kwasho ukuthi hayi mhlawumbe kwakunamakhaza lapha lokuzenzeka kubantu uJune okuzinyoni lokho ezagwaqa bathi kandiza kwephezulu athi ehlele amakhaza ebaphikele kwela phansi bathi uMoses uNkulunkulu selethile nazi ezigwaqa lokho okunye bokudla okuthiwa kwakushesha kubone okuthiwa imana angikwazi nanokuthi yini sesingabuza kini-ke enhlalani isihleli ngalo leli bhayibheli yini le imana leyo mayonnaise kuyini lokudliwa lapha kwele ngoba nakho kuthiwa kwawela phansi bathatha badla sebedlile ubumbulu bakhona. Hayi baqala ubumbulu ebuka wena Moses wena lo nkulunkulu sebekhohliwe ukuthi uNkulunkulu ushaya izagwaqa zizindizela nalo ngoJuni nawela phansi baqutha badla. Kuthiwa sebedlile banona anganoma babe nona usuku olulodwa noma zazihlele ezwile lezo zigwaqa. Sebedlile banona sebengaka izinga lezinye ngalabo nyambona into sebezikhanda uthola ukuthi ekhanda izinto ezingaka ezeyipontshi nawo zikaza sezikhona benonile ngegwaqa izona lezinyama eziwazuzo inyama nje ongayithenganga lokho evele wele phansi. Thina sethulukela abantu kade ngidla sobe kunyiwa ukuthola imali yokuthenga nkulu imboba shaya isandla sibebovu isandla kephi wena uthele phambi kwayo ngezothumela kumele imali yothenga inyama isebenze kanje bayenone ndoda. Bona kwakuzwela phansi okuyinyoni lokungogwenu lokukhona lapha ngwana kokwawo badrobha badla khuluphala banga sebekhuluphele baqala ubumbulu. Ubumbulu bakhona babebenza kuthiwa kwakungasashelwana ndoda endleleni lapha. Uyangizwa ngikhuluma ukuthi vele ukufa kukhona kumele bafe babenza izinto ezi-wrong in humanity but not in a way of butchering them with ama-matches lezinto zabo-ANC nenkatha ezikhumbula lezi zabo-Mkhulugatsha nabo-ANC bakubhutshwana amakhanda lawa uyabona ayilezo zabo-Idi Amin hayi zabomnkomo nabomgabe hayi asitsho lezo hayi lezi ezaseMozambique eFrelimo Zinamo unamathanga kuyatintini ezabo-South Sudan hayi lezo. Uyabona indlela eshaya spiritual ayinakhothi ufubamba isihlathi sakho zesinesilevu lesishaya thina sikushaye uyabona langa ufugoqa izandla zonkozo zalokuteso sitente kuhle nomfana lokho ophuma lempandla le ayingizwisisi kodwa bengikeda ngizwisisa ingoma ukuthi kukhona ndoda kukhona nkosazana okumele bafe ukuze abanye bathole inkululeko yabo. Leyo nto ngingayivika ngaleli bhuku leli lika-Vasco da Gama leli lika-lo mfundisi lo walensuku lo amazinyo akhe lathe kuTikTok mntambani ngeke kuTikTok ukuthi wayenika. Leyo nto ngingayivika ngaleya nto leyana nizoba nenkinga. Kuthiwa bathi mase besutha inyoni lezana besuthi kahle umuntu angasuthwa imbuku kahle. Uyangizwa? Baqala imkhuba bangasashelwana phela ukuthi phela phakamisa isiketi ngapha sebenza into zabadala
omunye angathi ehamba kubekewe, omunye phezu komunye ngosodumo, omunye phezu komunye, omunye phezu komunye ngobhebhi sodumo. Ebhayibhelini kophako Exodus behamba. Uyangizwa? Yonke into ninithi isono kwavele kwakungana namazipha lezo zikhathi kwakungakathungwa amabhlukwe. Kwakuvele kufakwe isikhumba la ebonu ngapha ukuthi singaboni ngapha ihlama kufakwe esinye phambili sokuvala phela kona la amatontono ngaweni la. Uyangizwa? Eqhubeka umuntu ezihambela ethi dilikithi phansi ewa. Omunye sebhebhi sodumo, omunye phezu komunye uNkulunkulu wathi hayi no man. Uyabona manje ngabe sokunje. Izinja mazigijima nazo zenza okwazo zinamathelana emaceleni ngapha kwendlela nabo kodwa nje ngoba njalengwe. Ngicela nimnyikinyise awumveze. Ngicela nimnyikinyise ayeke ukungikhamisela ngiyakwazi ukuzikhamisela. Ale content le. Maradona ke star. Maradona content. Yazi leyo ngoba yazi leyo ngoba yapiano kodwa ngayibona ipage. So Dr. Mshuta. Yini ntakushuta sana? Uyathanda. Iyo phela tota maradona ke star. Maradona ke content. Phela zanhle zokuwathima. Awudala emhlola le asingafika endaweni. Uyabona ngizama ukuthi phambi kwala lento zeleze nishuta ngazo. Lo nyaka u2025 umuntu nomuntu owenza into ebhedayo enza kuloyo ozogcina efikile la ngemuzofa. Yebo ngeke ngikwazi ukuthi ngibe njengoNkulunkulu uthiwa ngishaya yonke into elimazubane. Ayivumi kanjani amandla njalo abe senjani ngoba even umnini amandla yamhlula lento. uSathane ukhona kwabulawa abantu ngalento emkhumbi walandoda lana eyadakwa iwayini lengadalithwanga yaze hamba ngunu ngetototo bathi umntanayo wayibuka laphana wona amagwinya la yathi bonke umntwana ubona amagwinya uthi ayamqalekisa athi wena uzovela ube mnyama uzozala abantwana abamnyama. Hey yabona izinto zenu mase nizikhuluma ngalo la iphuleno nina angeke hayi madoda ngeke. uSathane wasala bahamba bebamba zonke inyamazana enizibonayo makushiwa ngazathi they achieve that bezifake emkhunjini bathi lapho kwakukhona ibhubesi nenkomo. Asazi inkomo azudabulanga ngani lo mkhumbi lo ngoba inkomo ziyalisaba ibhubesi wozandaba ezida hlalisana induna ngayifonela ifona ngeni ngicathi mhlawumbe uvele wakhuleka wafendela. Hayi ngimthulisa. Nangizwana mnikeze isitulo bengisayitente kulale ndawo. Uyabona mina ngumntwana wamanzi, mina ngumntwana wamahlathi, mina ngumntwana oyintaba, mina ngumuntu wakomoya. Angikwazi ukuthi mina ungathola nje kungananto engiyenzayo ngendaba zikamoya nento zikamoya empilweni yami. Uyangizwa? Uyabona? Ngibhekile la. Yini? Yini? Ngiyangizwa? Nangizwa madoda abazalwane. Yini? Awuratha mbeka azikho into ezinjengakini. Yini? Osazane. Ya uthe indwa. Ngithi uzovela athi ilembu ngithi awufuna ungibizela xenophobia. Awufuna ilembu. Kodwa Jehova umfuna amahlolile. Hayi sewonke uNkulunkulu. Hlobo yonke sinayo emhlabeni. Right ke. Awukwazi uphila emhlabeni wenze izinto zenzeke impilo ikuvuna impilo ihambe wena awuna ngishindwa ngwana yakho ayikho ngishindwa ngasukuma wena ngifuna uzophaphama ungamemezi ngithona izwi lakho phela izwi lizozephazamiseke mase ngicula selibuyelela phela
abantu bami bazosukuma bahambe bathi lo baba unomshana oloywe kanje thina uzosisiza thina lento enje ekhaya. Zama uku-ignore kancane ezinye inkinga nazo. Right ke. Niyayibona yini lento le kahle hle? Baba Nkomo. Umdala. Uthe umdala inkinga zakho zaba ndala. Abanye babe mangale bathi kathi umkhulu masiya kuye ukuthi asisize uvele aqale esishumayeza uyahlanya umkhulu his madam. Angikho madam. Kumele sikhulume, kumele ukukhona ngaphakathi kwethu sikhiphe. Mina angizenzisa ngizange ngavuka sengiyisangoma sodumo. Mina kade ngikhona bengakafa sosobala bengakadume ngakawathenga amabhanoyi bengikhona ngikhula nayo lento encane. Inyanga zingekho ziningi njenganamhlanje ukuthi nonke lihleli lapha kwami ngisho nalo quleke hlezi inyanga. Niyangizwana? Wonke umuntu seyinyanga. Niyangizwana? Ngenza into engifukwa yilo moya omdala. Njengoba ngikhuluma nje ngikhulume ngifanise ngeBhayibheli likhona kithi ngilifundile. Kodwa kwaba namanye amavesi anenza vulnerable. Amavesi ayenza unkomo vulnerable. Esonto eZayonini unkomo nayo. Esonto unkomo eZayonini mhlambe for 20 years usonto engake lapha nkomo. 1983. So 1983 ufunda yafika yazuli 30. Sayafika 30. Yeah. Esonto unkomo eZayonini 30 years. Lifundwa liphindelela lela ibhuku eprofetwa ephindelela kodwa kungabuyi lutho. Elami iBhayibheli mangakuvezela lona abantu abentaweni anonila ngakavuvukela. Lami lizacile lingaka. Ngahlangana nento ekhuluma into engayizwe engasile ngivele ngiphishwe ngakudabula ipage ngabe yochechela. Manje toilet. Flash. I'm flash paper. Ngiflasha igama elihlala livuna nina. Ngiflasha igama elihlala liduduza nina. Sengathi uNkulunkulu kungesuye. Ngoba uNkulunkulu wathi yena masebewela phansi lapha benza omunye phezulu komunye. Umuntu angaqhubeka wesifazana wesilisa phezulu. Uyangizwani Exodus lapha. Abanye vela akusashelo. Ufika baphekula iziketi ziyele kusetshenzwe. Bangana neziketi. Lezo ndaba zaziseduzane nje ufaka into okuthiwa isigcebha afika phakamise ngonyawo ayenza amanyala wakhe wayibona uNkulunkulu lento yamcasula babembuluza sebesutha inyoni lezana abazidla zibanjwe umqando uJune okuthiwa isigwada nalento okuthiwa imana sazi noma babedikwa lamanzi lihlaza imana yini ngesikithi. Niyangizwana? Baqala bambuluzela uNkulunkulu umuntu uyimbulukayo uma esutha. Abathakathi kanti wayebeliloya kakhulu bayasutha ngoba badudoti ayikho into abangayiyeka kodwa abathutona nje abathakathi kodwa abakusweli ukudla kuningi udoti badla wonke okhona basuthi nomagazini bayancela umuntu osuthiwe uyimbulu. Angazi niyangizwa? Bathi bebhizi ngapha nabo benamathelana njengezinja nezinja zinamathelana ngapha emaceleni belingisela omunye copy style bloody dog style izinja ziyenza yonke lento leyamanyala lawo umbuka kanjani wathi benza lento yabo lezinja belingisela yamqasula uNkulunkulu nemvula ifuna ukunetha babhizi lokho beveza udoti wabo imvula yama. Yikho phela mawuzwa kuthiwa abantu baswela amanzi behamba naleya ndoda kaneza yakobola idwala ngesagila. uNkulunkulu wayibona ukuthi napha labantu badumisela iphezulu wayivala imvula yakhe. Bezimbulu besutha inyoni. Unjalo ke nomthakathi point lami mayisutha uyinja. Wathi ubona lokhu uNkulunkulu kumcasulile wabe ehlisa amaphafada. Wabe ehlisa black mamba. Wayehlisa amakhobra into ethi mangabe uphakamisa ikhanda iveli luleke la zibashaya izithendele eziziluma izibunu lezo omunye sathutha omunye phezulu omunye ezihlahleni ecashile lapha shaya inyoka izibunu lezi bavele balale ngwapha bangasasukumi.
Wawuyazade yakukhulu yazi Ngicela yayo. ukubuza mkhulu. Yebo ndaba ezinto. Kambe abantu siyakubona nawe ukuthi lento ekhulumayo le ngoba ngiyayibona iyenzeka futhi into yenzayo into ephilayo. Yaphila. And mawufuna ukubona eAmerica kube nomlilo last month I'm sure mangakhohlwa. Umlilo lo othusa kakhulu and namanje uphindelele futhi. Imililo le njengale yayithiwa yashithwa amayhelikopter eKapa leshisa isigaba. Hayi leyo beyiwesi beyishisa izinto bonke laba ama-celebrity wonke la ahlala khona. Abantu abanemali oRick Ross ubani bonke labelungu abantu abamnyama Los Angeles neCalifornia. Right. And indawo zabantu abarishi ke lezo. So njengoba usho ukuthi umuntu mase kasuthi uyakhohlwa ukuthi yena udala Uyimbulu. sekaqala ukuqhosha sebabona ungathi nabo Yibo uNkulunkulu uzebona kumele ukuthi iCross. abantu ORick Ross athi hayi iBrazil ngingayithenga yonke mina ibe yindlu yami. so angibona ungathi abantu mawukhuluma kanje bayaqathanisa nento ezenzakala bayabona ukuthi ngempela Abadelelayo sebetsho manje ukuthi bazobe sebelindele ukuthi bakhomente umsuzo. Kodwa ke hayi kulungile. Thina siyakhuluma. Kunabantu abangaloywanga abaziloyile ngendlela zabo. Ngikhuluma ngawe ngithi ubesezayweni over 30 years uthandazela uprofeta kwenziwe yonke lento nsuku zonke abanye baze bakuprofita into efanayo kodwa ukuthi balungise lento twene. Ikhona lento ayezayweni impela ngithola khona apha enyangeni nakuphi endaweni zakoMoyezi usemasulumaneni izinto zakho bazibona zonke kodwa amathe kufike kulungiseni idwele. Kuyikulingisa, kuyikuthenga ngathi nakudala sikhona. Ngizama ukujustifya inkulumo yami ethi kukhona okumele bafe ukuze abanye ngokwentando kaNkulunkulu baphile impilo eyadalwa yalungiselelwa umuntu kungakabi nobubi bomuntu. Ngithi mina njengoba ngiyabaklapa nje abantu abahlupha abantu hayi kubaklapa nje ukuthi nje nguklabe usalukhona. Ubobuka mina kuyo yonke le internet bayadelelana kakhulu lapha bebizelana emaringini. Mina ngiyakhuluma udoti mangabe ungisukile. Checkela ku-internet. So wezwa ngisho nokuyinyanga okukodwa nokumprofita inyanga okukodwa kumbizele eringini. Usuke wezwa yini okukodwa nje kumbizele eringini. Baplota bazama bangithumba bangikhomba ngesibhamu bafunda ukuthi isibhamu asikhombi mina. Bakhomba mina ngesibhamu fana nomuntu okhomba uNkulunkulu ngesibhamu. Bafundile. Ukube namhlanje bayenza lento yaphela indaba yami yathula kwanga. Lento yezoba ufakazi ukuthi kade lokho empractice amanga ngalento engithi ngiyona. Uyangizwa? Asibuyele kulento le ebengikhuluma ngayo ukuthi mangithi mina ivunyelwe lento ukuthi nginishaye nife madoda. Ngithatha kubaba wami like father like son, ngithatha kubaba wami uNkulunkulu. Bathi bekhubeka omunye wela phezulu komunye kuvele kube ngama-33 uNkulunkulu wabalumisa ibunu ngenyoka abanye belunywa ngamatototo nenyoka. Ayizange zabaluma bakhuluphala abanonophala zabaluma bafa. Manje ayisikho ukuthi nilalana njengezinja. Kumele nife. Ubuthakathi sebuye badlulela ukuze kuphungule abathakathi abantu abafa. uJesu uthe lento yalo mfundisi wenu walamazinyo akhe. uJesu uthe baxolelena bakwazi abakwenza. Nizofana inyewulile wathi nivula amazinyo ngiyangizwa. Wena ufuna untshela ukuthi wena umuntu wathakatha unyoka ukuthi angamithi wena noma belala nje noyihlo balale baze bakhawula inkani baze bayofuna imbiza bapeyite baze banye ungamithwa wena bethakathiwe. Wazi wamithwa nje ngengozi ngokuyisipemu nje kokugcina okwakuyisipemu isepajero wena wamithwa. Kwathi kumthakatha kuyafana venya sichitha lesisu. Wazalwa wathi angeke ukugaqe wagaqa wasukuma waya elokhuzeni eGreat Arrow. Kwathi angeke anganya kesebela kokubhala wabhala wangena esekondari waphuma wathi university wathola ijazi wabumthakathi wahlala phansi wawupholisa umoya wakhe. Lokhu umsebenzi ufuna ukuwuthola kodwa ngifuna ukusebenzela amapaketi avuzayo
kuhluphe ukudlula nje abantu abazigezela ema-toilet apha nelinki eWanderers. And ibe njalo vele impilo yakho ufukuza uzuni. Ungekho kulo. Usabuya wena nomfundisi wakho nifaka amaplastiki la abolile nofaka lapha mhlophe. Nifakela lamajazi amnyama nithi ningcwele mhlophe fuseki la. Usabuya wena kimi. Uphethe ivesi lakho ngixolela akakwazi akwenzayo. Umnyango. Sisabi iminyaka yakho thina. Nasazi nika Jesu una 2025 years ingaminyaka. Ngina 50 bano 25 52. Kodwa wena una 43. Manje una 44 years uthakathi. Wena ngani? Una 41 years uthakathi, una 53 years uthakathi ngoba bathakathe besathakathi ispemo kwakumele siconceive wena. Uthe uzelwe bangakuyeka balokho bekutentebula bekuthakathile njalo. Manje buyalama nanyewulela madoda abantu abanithakathayo for 40 years bakwazi into abayenzayo ekuphinda azashintsha makade eshaya inyawo seyibile seshaya isinye ungazali seyibile seshaya isimo situation ungashadelwa ungashadi seyibile sekushaya yona imombozi letototo lapho leli lingenwe icancer prostate cancer. Ukhame nje amasimbo ukhama ngamapayipi. Lo muntu loyo osokwenza into ezinjalo iminyaka engaka akayazi into ayenzayo. Mangithi shaya umuntu lapha uzofundela amaBhayibheli lapho ushaya izithathu uthi uNkulunkulu noJesu babeshaya izithathu bekuphi bona. Ungazongitshela ngento angazi uyenziwe wena. Mina ndoda nsuku zobona. Ngimzwele madoda nina boma verse 14 inhliziyo zenu zingakhathazeki. Mina la kimi nizokhathazeka. La mina nizokhathazeka ngoba ikhona into esengiyalile. Ikhona into esengiyalile. Izwi yami ngakhathazeki. Ngikubona ungenza nsuku zonke. Into zakho niyazikhipha sengisebenze angeke ngiyekuwe. Usuku umncane niphula nezinkinga. Ungakasebenzi yakho imali uzofika uthi usebenza uphinde usebenza imali engaso yakho ezophelela kithi inyanga nabaprofeti emthandazweni uthengisa inkamba lezi ukhunyisa imlotha le ulimi luze lube mhlophe lube nenkwethu ulokukhumana nemhlonhlo imlotha. Inkinga yesitisile bathi ignorant abantu abamnyama kakhulu ba ignorant. Hayi ukuthi phela iBhayibheli alikho ukuthi li wrong. iBhayibheli li right. Kodwa abantu abaninikeza laba abanye abantu and then akhona inhloso yakhona vese mina that's why ngingasalisebenzi ngoba inhloso yakhona ayisiyo le kaNkulunkulu. Yonke into yaba irobhani. Lingaba right. Mina ngiyakholelwa kumvela ingqangi njengoNkulunkulu. Ngathi kubantu I may believe and firmly believe in God, highly believe in God. Yes. But at the very same time reject any concept of the Bible that doesn't make sense, which is not logical. Anything for human beings is complete. In the first place, I'm not discouraging people to read Bible and do church. For I've known the Bible being good characters, good people, you're good citizens, it plants, it installs, a certain software, which is a police in you. Sibe sesalijwayela lelo Bhayibheli lika Vasco da Gama namamissionary wakhe. Elefane kalo. KunoNkulunkulu omdala kaVasco da Gama namamissionary wakhe. Lo ukuthi guqa phansi uthandaze bese lokudubula umlomo. Sibe sesalijwayela lelo Bhayibheli. KuneBhayibheli lelo lokudala lithi qala uthandazwe bese siqeda lapho sinibophe njengenkabi nidonse amakhuba nilime emasimini nidonse inqola egibele islave master yakho lokutrapha ngeswebhu. Lelo Bhayibheli lelo salijwayela ngisho nakulo ikhona imithetho yezigqila ngisho nendoda enithi nina yayingane kaNkulunkulu uAbraham le ndoda enesihluku le eyayifuna ukuyothwala ngomntanayo le ntabeni lena sayazi negama le ntaba yakhona. Bese sibajwayele
nokulima babo, ngoba yafakwa lento lena yangena kubokhokho, yavuna yabuya kithi isi-spiritual bese siyivumile. Ngiyangizwa yini? Kwalona vele ukufika kwalo lifike ngamasimo. Kuqa wena thandaza bakungofozi ikhaya. Uyangizwa? Into ekwazi ukuthela ingqondo iyingozi. Ingqondo into ekuthela wona lawo maqanda ube yinkabi. Uzoba uyinkabi ecabangayo. Uzoba uyinkabi ekhululekile. Kodwa ekuthena ingqondo nekuthena ubunjalo bakho ikuthena isintu sakho, ingozi is very fatal. Nangizwani? uNkulunkulu wabalumisa ngenyoka besuthi zagwaqa nemana sebesuthi bedelela ngoba umuntu mayisuthi uyadelela bafa. So nina ndithi sibayekeleni. Umphakathi is very calculative. Uyazazi nezinto ezibamba imishado. Angabona ukuthi umshado wakho wena ubanjwe isikokosha. Uyasebenza la ebusuku la. Umama naye wonke hey mangashiya amaqanda lawa ngiyothola ekululu wona la lento yisho la umntanga akwazi ukuthi hayi wena isikokosha vele yiso lesesigcinela uyakushaya ngabo prostate cancer la uthi uyahlala sewuvuvukana ngapha sewutheni alusecansi uyadiliza. Banibamba ngala enibancane khona akekho umuntu ongososayensi ukudlula umthakathi. Ngiyangizwa? Bakungafika iCovid umthakathi udale yakhe, kungafika icancer umthakathi udale yakhe. Uzohamba ugijima lapha kuthe uphethwe icancer esibhedlela. Mawuthi uyafika ngapha kithi sigayi leta sishaye ilungu sithi ngeke iphelele. Uzoza sesihamba sitshela abantu sithi nasidapha ama-cancer. Hello. Ikhomenti ahlale la ngo ma uzothi receiver. Wena uqala ubala izinza lapha mnambele ngithi. Hello. Ngiyaphila Nkosi yami ninjani nikafi? Yeah. Ngigcwele ku-internet sokungathi i-internet ngakamama nobaba indlela engigcwele ngayo. Yeah. Hayi asikhuluma ungangiyeka manje ngeke usangithola. Ungithole vele ngikhuluma. Noma ngazalwa ngikhuluma ngisazobuza umama. Yeah, angithi uyakhuluma usho kahle unezitha kakhulu. Abantu abanezinto eziningi ngabantu abazithola baziyeka zazalana zaze zaba ziningi. Into eqeda kuyisho kumina ubelezitha wena wazifukamela amaqanda mhlawumbe waqonda ngayenkukhu noma ngawempangele amaqanda vele ma esechamsela ngeke achamsele izinkukhu namadada ngaye ngayinyoka azochamsela into ezinesithungo ezibulalayo. So izitha lezi kumele uzibulale. Namanje kumele uzibulale. Ngikhuluma ngayo le topic le. Ma ungafuni ukuzibulala, ungaphindi futhi umfonele uzonjwayeza ukuba njengawe ngoba ngeke mfane nawe sizalwa sonke. Angeke ucorrect futhi. Angiphindiseli mina lento kuthiwa asiphindisele. Uphindisela umuntu ngento yakhe ayaziyo. Uyakwazi ukudelana. Mina ngiyashaya. Ma ungafila ukuthi ngumthakathi yebo ngimuye uzokwenzani. Angishayi ngento yakhe. Mina ngithi siyababulala. Umfonele ukuthi eSasolburg lapho ngike ngaba nendlu khona lapha eSasolburg lapho. Ngayenza into enkulu eValley. iSasolburg la ngaseValley. Mina ngike ngaba nendlu eValley Park, ngaba nama-flat 3 lapho eVanderbilt Park ngapho kuBedworth Park. iValley nje naleyo ndawo indawo zami. Bayangazi abathakathi abadlaleli kimi. So wako wambulala umuntu. Baba. So wako wambulala umuntu. Yilokho bekutentebula kangaka. Akekho umuntu ongavela suka nje ufuna ukudila nokhokho.
uyakwazi ukuthi i-Avalon lapha emathuneni eLinasia nami ngibambile iqhaza ngifakile kwakuyo. Yeah, so ufuna ukumbona nini? Lento zonke inyanga uthi uma uzifonela avela athi ngifuna 10,000 ngifuna 20 umsuzo nje wenyanga. Yizo zona lezi esikhuluma ngazo izishiphe lezi. Uyangizwa? Mina kufanele ngingazi ukuthi ngifuna malini njengamanje wena ngifuna uphambo kwami uphethe 500 rand okuyi-consultation bese sibukelana lapha bese sithola lana lapha bese siphuma nendaba ezithi malini. Ngisevali sorozana sitevali wosevali ngise-Hammanskraal north of Pretoria. Uyayazi i-Hammanskraal empumalanga kweSoshanguve entshonalanga kwe-Hammanskraal. Kanti awusho ukuthi useSasolburg la eVali manje Witbank uyabusiyaphi khona nje niyalahleka vele ngakini. Mina ngise-Hammanskraal ma usuka lapho eSasolburg uza kimi uzodlula eVernaging uhambe uyodlula abo-Southgate uza eGoli kuya ngokuthi uhamba nge-public noma uhamba nge-private ungene u-M1 uhambe welwana uyodlula i-Mall of Africa Pitoli uyidlule ungayidlula nje ngani Pitoli uhamba ngo-N1 nayi i-Hammanskraal la eceleni eWitbank uyabuthi bakushayile ngempela bakuthakathe kakhulu. Mana ngikuthipise kahle lwisa ukuyofika ePitoli ma ungafika ePitoli eMarabastad rank noma ePrinsloo kodwa iMarabastad ngiyayifeva uthi wena ufuna itaxi eya eStinkwater eHammanskraal ma ususiza vele nzokudirect